izi code ngiye kukubwira my friend zituma zikwereka abantu bakumviriza. Iyo ni code ya mbere ikwereka umuntu kumviriza nimba muri SMS bazisoma cyangwa wiyumva ibyo uvuga. Code ya kabiri nkubwira ikwereka umuntu kumviriza akanasubiza na bumwe mu butumwa bwawe. Nimba kwandikira akabona ubutumwa bwawe akatanabusubiza, niba banaguhamagara akatanitaba, iyo code nayo ndayikwereka. Nkwereke na code yabihagarika byose ntihagire umuntu uguhakinga. Okay, code ya mbere no twagiye urandika akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyo code ikwereka umuntu kumviriza cyangwa agasoma ubutumwa bwawe nubwo atabusubiza ariko ukamubona. Iyo nta muntu hari bakwereka ngo no forwarded. Ubwo byo byose yabyereka kuri voice SMS iyo bakwetse no, ubwo nta muntu ubukumviriza. Ariko yari umuntu kumviriza asoma na SMS zawe n'ibindi byose batakwereka nimero ye ukatumumenya. Code ya kabiri yo sasa, iyo ngiye kukubwira noneho asoma ubutumwa bwawe akanabusubiza yigize wowe cyangwa akakumviriza akanitaba yigize wowe. Iyo code nayindi rero urandika urwego 6 urwego. Ihita ikwereka umuntu kumviriza akanasubiza n'ubutumwa bwawe yigize wowe. Iyo code ndagira ngo mwayumvishije. Code ya kabiri rero ya gatatu noneho. Code ya gatatu niyo ushyira muri telefone yawe ntihagire umuntu uguhakinga. Niyumvirize ntihagire na kimwe yakora kuri wowe. Cyane cy'abashiringo bumvirizana. Iyo code ni yihe rero? Urandika urwego 002 urwego. Iyo code ushyize muri telefone yawe nta muntu ukumviriza. Hehe no kukumviriza cyangwa gusubiza ubutumwa bwawe bigize wowe. Kuri part ya kabiri nzabeka indi code no washyira muri telefone ukajya uyiforomata utiri ujya kwa DJ ngo bamforomate ngo guca amafaranga. Ni imibare kandi akanyenyeri kangahe telefone ko tuyiforomata ariko ujye ubanza witonde. Kuri iyo code nzababwira bwa kuri part 2. Izo nakubwiraga nizo zituma ukumviriza ukanabihagarika ukanamenya aho kumviriza. Kanda ku mutima usharinga n'iyi video.